Yes! Malipayon man. Siyempre, bay! Kaya hapit na may amber ni Santo! Nga naman, magpalansang ka bay? Ay, dili, oy! Unya, nga no malipayon og excited ka man kayo? Ay, kinsa ba ni malipay yung may excited, bay? Nga makaligo naman sud ko ng adlaw, ah! Unsay ikalagad na ko ni mo, misis? Magpa-check up unta ko, dok. Dili naman gud normal ang akong pagkalibang. Kay nga naman di ay. Kagahapon man gud, dok, nikaon ko kay Mito. Mao to nga pagkalibang nako, kay Mito man gihapon ang migawas. Mao ba? Kaganiha pong buntag, dok, nikaon ko kapayas. Mao tong pagkalibang nako, kapayas man gihapon, oy. Unsa may problema ani, dok? Ay, wala man ay problema, misis. Normal ra kayo na kay mao man ay imong gipangkaon. Murag dili man jud normal, dok. Og dili pad ko komportable sa imong gistorya. Kayon sa man ay gusto nimong mahitabo, misis? Kanang normal ba, dok? Kanang tayo na jud mo gawas. Aw, kun mao na, unsa kay agsuwayan nimong kaugtae? Ha? Aron pod ba? Siguro dun tayo jud ang imong ikalibang. Ay! Uy, ga! Naaraman ka diha! Ay, kog sa muka! Tay paragod! Naunsa man ka? Naunsa sa mong mata? Ingon-ingon pa kang virgin pa ka? Nga naman lagi to kagabi eh! Pero tinamatulo aga! Unya! Ako na imong masulon! Nga ikaw na may salana! Aray! Unsa goy ako? Mauna diha! Nga naman ito nakigiinom ka sa imong mga barkada! Human sa itong kasal! Nasugama kay noon! Nga nugo na kaingon ka na! Alangan! Nga sa dihang hubog na kayo ka! Dito magkanisod sa kwarto ni Lola! Ay!